खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि गहपुराव बिश्वनाथ पुलिसनि गिदिर जाफुंसारनाय साबा आयेन बेरेखा मैहुर खालामग्राफोरखौ खादों परकुटापुरनि हाग्रा ओनसोलाव साबा आयेन बेरेखायै गान्दा मैहुर खालामग्राफोरा बिश्वनाथ पुलिसनि आखायाव नोंगौ थांनाय मैयानि सानाव बिश्वनाथ पुलिस हानजाया आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब मैहुर खालामग्राफोरखौ हमनो हायो गहपुरनि गुरु हाग्रानिफ्राय खौरां मोननानै बिश्वनाथ पुलिस सुपारिनटेन्डेन्टनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया थांनाय मैयानि सानाव परकुटापुरनि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब गान्दा मैहुर खालामग्रा साबा सुबुंफोरखौ हमनो हायो आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब मैहुर खालामग्रा साबा सुबुंफोरा जाबाय कसेश्वर दले उतफल पेगु थामार गायनो बिनन थायें आरो रुपेश्वर दले आयेननि बेरेखा हाग्रानि जिब मैहुर खालामनानै हमजानाय सुबुंफोरखौ हेलेम पुलिस थानायाव सोंनाय फिननाय खालामनाय जादों आरो खौरां मोननाय बायदिब्ला आयेन बेरेखा मैहुर खालामग्रा सुबुंफोरा लखिमपुर बलिगांव अरुणाचल गगामुख आरो बिहपुरियानि बेजों लोगोसे पुलिसा AS 06N 5495 रेजिस्टार थानाय गंसे I-10 गारि आरो नम्बर प्लेट गैयै ग्लेमार बाइक बोखांनो हायो बिश्वनाथर के बिहत सफल लगले गम पाइছো আমি ইতিমধ্যে কি কব বিচাৰিব হয় যোৱা ৰাতি আপোনাৰ 25 তাৰিখ আছিল নেকি 26 তাৰিখ আমাৰ বিশ্বনাথ আৰক্ষী জিলা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত এটি চোৰাংগড় চিকাৰীৰ দল এটা কৰায়ত্ব কৰিছে আমি দেখিব পাৰিছো ইয়াত দুখন গাড়ী ইয়াত জব্দ কৰিছে এখন A06N 5495 আইটেম গাড়ী আৰু এখন গ্লেমাৰ মটৰচাইকেল নম্বৰবিহীন আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰু তেওঁলোকৰ দলটিত 5 জন আছিল তেওঁলোকৰ 5 জনেই গগামুখৰ তেওঁলোকৰ বাসিন্দা আৰু তেওঁলোকক আমাৰ বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত হেলেম আৰক্ষীত তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি ৰখা হৈছে বৰ্তমান তেওঁলোকে কি কৈছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য কেনেকৈ তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে আপোনাৰ জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা নাই নেকি তেওঁলোকক বৰ্তমানলৈকে আমাৰ হেলেম আৰক্ষী থানাতে তেওঁলোকক ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ যাৱতীয় যিখিনি কাম সেইখিনি তেওঁলোকে কৰি আছে আৰক্ষীয়ে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব সোধপোছ কৰি আছে সোধপোছ কৰি থকা হৈছে